Kukaita kara ya kari kumantere chia mwanya chemeru na muno ntere tiembe nebedri tabaita la sare nene kumani na mpidho kero chenyu moche kithaka imera kwithira bikenya ngumi undene ndithe cio korowa na kinyabo kongela kironda nkoji endo boba tiwo na ngurari cio turo na bangi kwithira baito turo bo matheta yekinyokire KWS no tia barabara ingikite na wiriro bokuriwa na butikarika untubura ndi butumite baingi bakithira baita na mbere ucho antaira cio turo bo tongere baki siasa na bangi mwatura ndi bedri tabakeri otindika kuthiata kuriwa kwa ukareka ende untubu no weteraki no utikurita ngwewe urakubatere kene chunchi kebile keronoro mwanya mpanga ya njou ureteri na Nicholas Chabari. Wale waliumizwa na tembo na kwa wale bahati mbaya pia walifiliwa kwa kugongwa na kufa. Serikali iko na ratiba ama iko na procedure. Ni kwamba tunawahimiza baada ya kuugua, baada ya pole, waweze kuja kwa ofisi, tuweze kuwaelekeza vizuri vile watajaza yale makaratasi ya kuweza kupata fidia. Bobu ibugwirigiro orionthe bwejagwa anto obaraba kinyangagiro into obiao kana kinyaba kagurarwa na barabangi ibatete endo abao kumania na nthariko ochenyamu ochekithaka. No endebo kumakania ni ati ukoji ebwa bongwa abarabaro oringithika anonto obobo wati banyamo ochekithaka kinyabo batije imbi yoyongwa abomba kwithiro abeterete ekuligwa nonto rwangiro rwa KWS kinyagwethiro anto baiberagwa ibojuririo mabaro amakuligwa bataro erecho aburaba batiri kwithiro bakithina mbena gwetera igitaregana kana kinyaba batiri kwithiro bagietera kigwango kiganata kuringana na bura muntu ayenyangiritwe tiga kunde ndali o Rwanda ro nyumo na ibo balokele tinyumo cio iba bationdre nonto ni mumiseta bona muno ningwene cia kwandari munda yako ya njou na thiriga ene tore utingi mbane tore rai munda eka korerwa ndengo korerwa nso na bionde kadhalika konde utuyo mtande tekuo na ikankwenda kore utore wabi interview no the impare twatiwa riu antu bandeka watu tandekwa na interview kwa bwenyangeta riu bagandekwa ringi twandekanirwe nabo barua cietu twikuma cio na cibitari na tuumana ndethi ira cionthe twetitue twita tubanenkera baiwikira cio basaina iro twiru twetere indi tutumba kumea twetere mbi ithia wetere mea kwina mung'ana yo wira wa wetere lakini tutame imbi twetere tetu no katukiri twetera tona imbi bikeya kuri wakura tutichi ukarea ngwatea no tutinya rwaria inya bukaranthe na munene inya methene akwira wowe kuringana umite obatinya kuona kina utikintu ya kiu ende batu tweterete oruo kintu inya tutikumea kinya githia tukariwa baritariria ate kinya mutaratara ojo gungwa agwa kujuriria mabaro mama na gwetera akuregwa tikaure muthu nonto muntu nombe kwithirwa kithuganagia ate kujuriria mabaro aiku kwanjiria akuregwa no ende ibobongwa abari baraba inyangiritwe kana kinya baba guraritwe batire na agwiregiro bwa kumenya ire bakaregwa anto bara ba reportere kuma mwaka ya 2010 mwaka witia o tewo tureibwa na ri kinyomwe na iba reportere bena umbicio bena bila bionda bikwendekana ibetiriro bisine cia thirikari na bae wa barua cio ende uti muntu kinyomo tureibwa nari batithere bene itere otare akwaria na muntu we bila beta kwanja beta ba kuirwiriti girethio woke arie ciaku bakuirwiriti girethio kapapithe kibura popa kuona bagura tukubithio yure form na rete kina na kina na kuirio na neu kinya waeta bura ombike okwira kinya nkuringere thimu kuririe uteya wikwa kintu ya kiu etere wa kubuatilia ndiwe taiba mbinga ingire muno askari bara withera na ungitine no yukuma nara kenda onu wito obisine ra boigirie baroa para ibambetikiriria ndeta ndabeleza riboti ciakwa bambira museko wetera ninyangeta no utiutethio burambona kumania na mpithoko inochia nyamo ochekithaka igita anagita ntere mwanya atongeria mwanya kinyabo ibathuchitie ontobo no rito obunene na kwanjiria gwikira musukumo kiri thirikari gukurukira rwang'iro rwa KWS kuona kana anto baba bakona amarei. The cabinet secretary guaranteed that compensation would be provided for the lives lost and the injuries caused by the elephants. However, to date, no just compensation has been made.
inde ile kuona kwina kiriro kinene sana no ntwa mantu ya njou ikiuma mwithone ikeyatia kinyangira antu betu bya kuria bio bila mete bomba kwithirwa bakiria na bakendia na bomba kwithirwa bakithomethia nabio na bakwira KWS kana Kenya Wildlife Services itombere kwithirwa ikiyukie taria na ndeta ke ombudsman ofisi ya ombudsman ye kuchunguza neonere complaint ukweri na maana na antu beti bakutheta kama na bandikira Kenya Wildlife Services baruga babera iba kwenda bayukie njo uchio baikia na babati wikia na antu betu bara bathukangiritwe bya kuria beye bathithia assessment bamenye bura bakabarea. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Tourism and Wildlife on the following. 1. A comprehensive report on the progress made by the Ministry of Tourism and Wildlife in implementing the undertakings made by the Cabinet Secretary on Wednesday, 16 August 2023, including specific timelines for the compensation. 2, the steps being taken to compensate the family of Mr. Philip Misobu, including the specific payments, timelines, and the long-term measures that the government is taking to address the recurring menace of human-wildlife conflict in Igembe North constituency. Aba na miunde bong bumaidi nkunyo malaene ila tobesete na seneta niba compensate miunda yo. Francis Gituma mukuru umwe wa barabatigirwe ni mwekuru wake twe Jane Kari mwekuru rakinya wakinyangirwe injogu mwanka wa 2024 mweri wa 8 na mwanka thaino mukuru jo atigito ari watini bonene bwa mbere kurera ana bake wewengwa mukuru aramenyerete kwithira bari amwe na family yake na mwekuru wake na bomaire kutwikikana rwiro ruraringa rwiro no akuthirwo KWS kuthingatiria ona kana kona haki kana mari kumania na gikuo kia mwekuru wake no mwanka thaino kuringana na Francis aitarira kauga rugendo rwo kuthingatiria onto bobo botwikite bomu muno na gitengara mainene nkuruki ya bura airigagira na nkuruki kinya gwiruba kuona kana kona mari no akobuthiete na mbena kunywa nthi twilaithirie tukona utikio bena kio na batwi onto kuma ntuku nte tuisia karika na inte to bapuatite bongo bakona na bathiatite nyumo cio okia kwitha ku utethio bombo tutethie githia batu twate tukire otene kuyire fo mwira batwi utusiano twina bu muno bo witi kio kana okarewa utusiano twina bu muno bo witi kio buongore okarewa imbibio okarewa no ntukinyo kaya othai mtoke ndabirese aturira kinya 10,000 akayambira woike ndabirese yewa ke kure okinyango kuringana thini ndina cio no kamboya nkabuga nkurewa anje bombere uti report kumenya ri bo ukarewa gewango kebi kana umiete bwana ukarewona woni ndathire inya ndatukire okebwete si ndabirese itu nitukuromba butuburu butubiru kyao kitwana tutu tagarende kana tuye kuona utunimpara nonto maiche yarathukire muno. Antonia Weru TV, Petan Class, Chabare.